Mu buryo butunguranye, umutwe w'inyeshyamba wa M23 watangaje urupfu rw'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, General Major Peter Chirimwami. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 ishami rya politike Lawrence Kanyuka, Guverineri Chirimwami yarashwe kuri uyu wa kane arapfa. Yarasiwe ahitwa Kasengezi ubwo yasuraga haberaga imirwano. Ku rubuga rwa X, Bwana Kanyuka yagize ati dutangaje urupfu rw'umugaba wa FDLR General Chirimwami. Yaguye Kasengezi ubwo yagiye kwifotoza ku rugamba. Niyo magambo y'umuvugizi wa M23. Aya makuru ntabwo yemejwe ku mugaragaro na leta ya Kongo. Ariko itangazo ry'uyu mutwe wa M23 ku birebana n'urupfu rw'uyu mugeneral ryongereye igitotsi gikomeye ku bibazo bikomeye by'umutekano mu karere. Itangazo rya Kanyuka rije mu gihe hakomeje imirwano ikomeye cyane ahitwa Isake. Ni icyiciro gisa n'icyanyuma gikomeye cyo kwirwanaho mbere yo kugera i Goma. Ibinyamakuru bitandukanye ejo byari byatangaje ko General Major Chirimwami Nkuba yari yasuye hari imirwano ahitwa mu Bambiro, maze asaba abaturage kugumana ituze. Ati abatuye Goma bagomba gukomera, niko Chirimwami yavuze. Twiyemeje kurengera umujyi wacu n'abaturage bacu, ariko dukeneye ubufasha bwabo muri iki gihe gikomeye. Yaba yapfuye cyangwa se atapfuye kuko bitaremezwa na leta ya Kongo, Chirimwami ni umuntu w'ingenzi cyane mu guhuza ibikorwa byo kurwanira Kivu y'Amajyaruguru. Urupfu rwe ruba yari impamo, rwaba ari igihombo gikomeye cyane ku mbaraga za Kongo zo guhagarika intambwe y'inyeshyamba za M23. Ibi bivuzwe mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yagarutse Kinshasa avuye mu nama mpuzamahanga yiga ku bukungu ibera Davos mu Busuwisi kugira ngo yite ku bibazo by'iyi ntambara bikomeje kwiyongera. Tshisekedi arateganya kuyobora inama yo ku rwego rwo hejuru y'umutekano kuri uyu wa gatanu. Ni inama ikurikirwa n'inama y'abaminisitiri. Ni inama zigamije gusuzuma no kuganira ku buryo bwo guhangana n'ikibazo cy'umutekano wifashe nabi muri Kivu y'Amajyaruguru. Tshisekedi yari Davos aho yamenyekanishije umushinga wa Kivu Kinshasa Green Corridor ugamije kurengera ibidukikije, ariko yahagaritse urwo ruzinduko igitaraganya kubera ko inyeshyamba za M23 zakajije ibitera Isake ziteguye no gufata Goma. Byagenda bitiza inyeshyamba zifashe Goma. Uyu mugenerale we ni muntu ki? Abaye yishwe byagenda bite mu burasirazuba bwa Kongo? Tubahaye ikaze. Mu kwezi kwa 9 k'umwaka wa 2023 nibwo General Major Peter Chirimwami Nkuba yagizwe guverineri wa gisirikari w'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni intara itegetswe n'igisirikari kuva mu 2021. General Major Chirimwami yasimbuye ku buyobozi bw'iyi ntara Lieutenant General Constant Ndima wari umaze gutumizwa Kinshasa gusobanura iby'ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare bo mu mutwe urinda president ku basivili barenga 50 b'itsinda ryitwa Wazalendo mu mujyi wa Goma hari mu mpera z'ukwezi kwa 8 mu 2023. Intara ya Kivu ya ruguru n'iya Ituri zimaze imyaka zugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke ukomoka ku mitwe y'inyeshyamba. Ibyatumye leta ifata umwanzuro wo kuvanaho ubutegetsi bwa gisivili muri izi ntara hagashyirwaho ubutegetsi bwa gisirikari hagamijwe kurandura iyo mitwe. Ibinyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko General Chirimwami ari umusirikari ukomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bwoko bw'abashi. Yamaze igihe kinini akorera mu burasirazuba bwa Kongo. Chirimwami yavuzwe cyane mu itangazamakuru mu kwezi kwa 4 mu 2022 ubwo yagirwaga umukuru w'ibikorwa bya gisirikari byo kurwanya inyeshyamba mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya ruguru bizwi nka Sokola 2. Hari hashize igihe gito imirwano y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 yubuye. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo rimushyira muri uwo mwanya icyo gihe ryashinje uwo yasimbuye Brigadier General Evariste Mwehu Lungu kunanirwa guhashya M23. Chirimwami amaze gufata izo nshingano byagiye bivugwa n'ibinyamakuru kubwo yajyaga ku rugamba kuyobora ingabo zirwana na M23 aho rwari rukomeye muri teritwari ya Rucuru. Mu mirwano ikomeye yo mu kwezi kwa 6 mu 2022 inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Bunagana uri ku mupaka na Uganda ziwirukanamo ingabo za leta. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyo minsi ryamenyesheje ko bapfushije Major Eric Kiraku Mwisa wari ushinzwe umutekano bwite wa General Chirimwami wari ukuriye ingabo ziri kuri urwo rugamba. Nyuma yaha ubutegetsi bwa Kongo bwahamagaje Chirimwami i Kinshasa kubera uko kunanirwa. Mu kwezi kwa 7 muri uwo mwaka yahise agirwa komanda w'akarere ka gisirikari ka Ituri. Chirimwami yatangiye kuyobora iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihe hari agahenge kamaze amezi arenga 6 hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo, ariko ntabwo katinze kurangira. Yayoboye iyi ntara
aho abarenga 30% by'abari bayituye bavuye mu byabo bagahunga ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba, mu gihe kandi biteguraga amatora ya perezida. General Major Peter Chirimwami yagizwe guverineri n'umuyobozi w'ibikorwa by'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru mu gihe yari ayoboye akarere k'ingabo ka 32 karimo intara za Ituri na Owele, aho icyicaro gikuru kiri Bunia mu mujyi mukuru w'intara ya Ituri. Aha yakoze mu bufasha bwa gisirikari mu gufasha guverineri wa gisirikari wa Ituri Lieutenant General Luboya Nkashama Johnny. Yamufashije cyane mu ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano yo gusubizaho ubuyobozi hifashishijwe uburyo butari ubw'intambara. Bafashe icyemezo cyo kuganira n'inyeshyamba. Ibi byageze ku kugarura umwuka w'amahoro hagati y'impande zitandukanye, ni ukuvuga leta n'inyeshyamba ziyirwanya. Yanabaye umuyobozi w'ibikorwa bya Sokola 1 mu ntara za Beni, Lubero n'imijyi ya Beni na Butembo. Aha yakoze mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba za Force Democratique Alliée ADF z'Abagande. Izi zishinjwa kuba arizo ziri inyuma y'ubwicanyi bw'abaturage b'inzirakarengane mu gihe cy'imyaka hafi 10. Muri ibi bikorwa iby'ingenzi yakoze ni ugufata agace ka Medina ahakoreraga ADF, hakaba haranafatwaga nk'icyicaro gikuru cy'uyu mutwe. Harimo kandi kongera gufungura umuhanda wa Mbao Kamango wari warafunzwe na ADF mu gihe cy'imyaka hafi 4. Harimo no kongera kugarura ibice by'inyeshyamba ADF yari yarigaruriye nka Kididiwe na Lae, ahitwa Mayangose, Lose ndetse n'utundi duce mu kibaya cy'uruzi rwa Semuliki. Akimara gushyirwa ku buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2024, hasohotse raporo y'impuguke za Loni igaruka ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, igashimangira ko hari ubufasha ingabo za Kongo n'iz'u Burundi ziha imitwe yitwaje intwaro. Chirimwami yavuzwe cyane mu itangazamakuru mu kwezi kwa 4 mu 2022 ubwo yagirwaga umukuru w'ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya inyeshyamba mu ntara za Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Ni bimwe twavugagaho mu kanya, Sokola 2. Hari hashize igihe gito imirwano y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 yubuye. Bivugwa ko mu kwezi kwa 9 ku matariki ya 22 na 23 muri uwo mwaka yari Goma ari kumwe na bamwe mu bagize imitwe yitwaje intwaro muri Goma, by'umwihariko ibarizwa muri Wazalendo. Aba barwanyi bari baracumbikiye mu mujyi wa Goma, inzu zabo zirinzwe n'abasirikari ba leta. Iyi raporo ikavuga kandi ko abo barwanyi bagiye batwarwa mu ndege bagiye mu bice bitandukanye, kandi ko byakorwaga n'igisirikare cya leta FARDC. Ibyo biganiro byabo ngo byari bigamije gushyiraho uburyo bw'imikoranire, aho FARDC Wazalendo bagombaga gufatanya mu kurwanya M23, umutwe leta ya Kongo ishimangira kufashwa n'u Rwanda. Muri iyo nama hemerejwemo uduce iyo mitwe igomba gukoreramo. Abarwanyi bari bitabiriye ibyo biganiro, buri wese muri bo yari afite umutwe ahagarariye, ndetse bamwe muri bo impuguke za Loni zivuga ko bafatiwe ibihano mpuzamahanga, harimo nk'uwitwa Guidon Shimirai Muisa, ni umuyobozi w'umutwe wa NDC Renové. Hashize icyumweru iyo nama ibaye, aba Wazalendo bagabye igitero mu bice byarimo M23. Iyi raporo ikavuga ko ibyo bitero byagabwe ku mabwiriza ya Guverineri Chirimwami. Raporo ya Loni ivuga ko igisirikare cya Kongo cyanatanze intwaro, ibikoresho bikenewe ndetse n'amafaranga kuri aba bayobozi ba Wazalendo hamwe n'abarwanyi babo kugira ngo bashobore gutera. Ngo kwifashisha Wazalendo wari umugambi ushyigikiwe n'abayobozi bo hejuru mu gisirikare, bari bijije ko bagomba kugera ku ntsinzi imbere y'amatora ya perezida. Izo mpuguke za Loni muri iyo raporo zaragize ziti mu gihe iyi raporo yandikwaga, impande zose zihanganye zari zararenze ku mahame yo guhagarika imirwano zinjiyemo mu kwezi kwa 3 mu 2023. Chirimwami abajijwe ku mikoranire ya FARDC na Wazalendo muri iyo raporo, uwo mutwe wiswe Volontaire pour la Défense de la Patrie VDP, abakorerabushake biyemeje kurengera igihugu. Abibajijweho, Chirimwami yasubije izo mpuguke za Loni ko kwifashisha aba Wazalendo bitari mu mugambi wa guverinoma, ariko ko byatangijwe n'ubushotoranyi bwa M23. Iyi raporo kandi igaragaza imikorere y'umutwe wa M23 mu mayeri yawo ya gisirikare. Bivuga ko mbere y'ibitero bya Wazalendo mu kwezi kwa 10 wari ufite intego yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Epfo hamwe n'imijyi irimo Goma na Bukavu. Ngo muri icyo gihe kandi M23 yari isoje imyitozo y'amezi 3 yo gutyaza ingabo zayo. Yari yaratangiye muri Gicurasi ahitwa Canzu muri Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare b'uyu mutwe bari baratojwe uburyo bashobora kurwanyira mu duce tw'imijyi. Itsinda ryihariye mu mirwanire ryashyizweho riyobowe na Major Mirindi na Colonel Ngabo. Bivugwa ko bombi biciwe mu mirwano yabereye mu gace ka Kilorirwe mu kwezi kwa 10. Nubwo ngo M23 yapfushije abarwanyi, ngo yabashije kugumana ibirindiro byayo muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi raporo yanagarutse kandi ku mikoranire y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi ziri muri Kongo.
mu kwezi kwa munani k'umwaka wa 2023 nibwo ibihugu byombi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi basinye amasezerano mu bya gisirikare. Aya masezerano yavuga ko impande zombi zemeranyije gukomeza ubufatanye no gutabarana mu gihe kimwe muri ibi bihugu cyakwibasirwa. Aya masezerano yavuga ko mu gihe haba habayeho ibitero byibasira uruhande rumwe, urundi rwiteguye gutanga ubufasha. Iyi raporo ya Loni igaragaza ko abasirikari 1070 b'u Burundi bari muri Kongo kandi ko barwana bambaye impuzankano za FARDC, bakaba baroherejwe muri icyo gihugu mu ibanga rikomeye guhera mu kwa 10 mu 2023. Bivuga ko bari mu bice bya Sake na Kichanga kandi ko bagiyeyo binyuranije n'amahame agenga ingabo za EAC. Aba basirikari bageze muri Kongo ku itariki ya 21 y'ukwa 9 batwawe n'indege ya Ilyushin y'igisirikare cya Kongo. Bahise batangira gufatanya na FARDC hamwe na Wazalendo mu rugamba rwo kurwanya M23. Hagati y'itariki ya 21 n'iya 24 mu kwa 9 mu 2023 iyi ndege y'ingabo za Kongo yakoze ingendo 5 mu Burundi igwa i Goma. Igisirikare cy'u Burundi cyarabihakanye, gusa raporo ikavuga ko General Chirimwami ari we wahaye amabwiriza ingabo z'u Burundi zari muri Kongo bikozwe ku mabwiriza yari akwiye ku bayobozi be bakuru mu gisirikare. Uyu munsi inyeshyamba za M23 ziravuga ko zirimo gutera ngo zibohore Goma. Zimaze iminsi ziri mu mirwano ikaze n'ingabo za Kongo hamwe n'ingabo za SADC, umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo, hamwe n'umutwe wa FDLR n'ingabo z'u Burundi. Ni imirwano imaze iminsi hafi ya Sake. Ingabo za Kongo na SADC zakoresheje kajugujugu ndetse n'izindi ntwaro zikomeye n'ingabo zidasanzwe mu rugamba rwo gukumira inyeshyamba no kubuza ko zagera ku murwa mukuru w'intara ari wo Goma. Urupfu rwa General Major Chirimwami niba rwemejwe rwaba ari ikintu gikomeye cyane muri iyi ntambara, cyane cyane ku ruhande rwa Kongo, kandi rishobora guca intege ingabo za Kongo. Ibirimo kuba hafi ya Goma byateye ubwoba abaturage bo mu mujyi wa Goma ku buryo kuri uyu wa 4 hari abatangiye guhungira mu Rwanda. Minisitiri w'ingabo wa Afrika y'Epfo nayo ifite ingabo muri SADC, Anji Mocheka, ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo asuzume uko ibintu bihagaze no gushyigikira ingabo z'umuryango w'ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo SADC zoherejwe kurwanya inyeshyamba za M23. Uku kuba hari birerekana agaciro ibi bihugu biha iyi ntambara muri aka karere. Vital Kamerhe ni perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo, nawe yahagaritse uruzinduko rwe rw'akazi yagombaga kugira muri Vietnam maze agaruka i Kinshasa kugira ngo yifatanye na guverinoma mu bikorwa byo gukemura iki kibazo. Bombi Tshisekedi na Kamerhe barayobora inama yo gushaka ingamba zo gukomeza kurinda Goma no kugarura ituze mu ntara zo mu burasirazuba. Uko ibintu bimeze birahangayikishije cyane, ni kumwe mu bayobozi bakuru ba guverinoma muri Kongo yabivuze. Ati turimo guhuza imbaraga zose dufite kugira ngo dushyire abaturage bacu mu mutekano no gukumira intambwe y'izi nyeshyamba. Ni iki gikurikiraho muri Kivu y'Amajyaruguru? Mu gihe guverinoma ya Kongo ihanganye n'icyuho gishobora guterwa n'urupfu rw'uyu muyobozi ukomeye w'ingabo ndetse ikongera imbaraga mu kurinda Goma, umutekano n'ibibazo by'ubutabazi muri Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kuba bibi. Mu gihe M23 ikomeje gusatira umujyi wa Goma no gutera ubwoba bw'intambara y'akarere kose, iminsi iri imbere ishobora kuzaba ingenzi mu guhitamo ahazaza h'intara y'ingenzi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.